ako nā nuna kura o te kapamoana o Hauraki, kei te ako I ngā kōrero Māori tuku iho tauwarohe. Ko te taone o Miranda tētahi, he wāhi I te paina ki tētahi kaipuke tauwā, I pahua I te kāinga take ake o Ngāti Paoa, a ko Pūkorokoro I tū ki reira I tōna wā. Nei a mai oha pānapa o te rito. Ko tau mai te ope nei ki Pūkorokoro, tētehi o ngā nohoanga tawhito I urupatu I te wā o ngā riri whenua. I hana ko te rā whakahirahira he rā mamai, he rā maumaharatanga mā rātou ko wehi atu mā te aha, mā te kōhurutanga, mā te mahi tūkino o te kāwanatanga I runga I o mātou tūpuna. Nā te manuao o Miranda, me ana hoia I patu I te maha o te iwi o Ngāti Paoa. Toko mahanga tangata te whānau I noho ki tēnei wāhi, ana ka tai mai te Pākehā, I hiana te whenua, ka tahi ta tūkino rātou I a mātou tūpuna. Nō reira, koenei rā kia kore tātou wareware. Koe nei te hitori e whāngai ana ki ngā akona nei no ngā kura o Kaiaua, o Mga Tāwhiri, me Waitaka Ruru. Mo ngā hitoria, o ngā mahi kino, I mahia ki o tātou tūpuna. Ko te rautaki matua o te kaupapa nei kia whakamohio ai ki ngā tamariki, kia whakaako ki a rātou ngā hitori, ngā kōrero tuku iho o konei o tēnei whenua. Mā te mōhio ka puta te māramatanga ki te pānga o ngā tūkino o mua ki te iwi o ēnei rā. Gaurua mana, wa mai au ia, ta putanga ta riki. Wanga wa mai au ia, ta putanga ta tūpua. Wanga wa mai au ia, ta putanga ta ruanugu. It's a growing knowledge and a journey that our kura has been on to realise there is a whole worldview, a whole history, a whole lot of relationship and connection and a whole lot of expanding the village for our kids around what they're learning, how they're learning and who they're learning it from. Whakaro mō ngā uri whakahike, mā rātou ngā mea tino wawata mā mātou, pera Ngāti Paoa ki tua o Matariki. Titino ki mua. Ko te manako ia ka pūmau ai e nei kōrero I te reanga hou e haere ake nei. Mai oha pānapa, te ao mārama.